Belakan hambai, sarik joran kena kami afaro. Sentini cini Ttaadc sa Haphang ni berkhakti cini jauh tu Tiprasa media rongno. Jeng kutum lai jeng tini box halakya. Belakino cini fruitful discussion nungka. Cini tinango jeng cini jauh tu Tiprasa media rongbai Ttaadc sa Haphang jauh tu milai cini beskango samung Hamkrai bagai. Pandaw jeng tini cini Ttaadc sa Haphang ni cini honorable CM cini borong menang sarpurna Chandra Jamatia. They cini Ttaadc sa Haphang ni cini chief legal advisor borong menang data mohon jamatia. They tongo cini additional CU, they cini ICA ni cini principal officer. They joto cini basngo ajo ke cini joto media rong punya nong hambaru. Belekan naman kok salika joto no cini media rong ni je je problem face kai tongman jeng kok discussion laikha. They omo jeng Ttaadc sa Haphang ni berkhakti. Jeng cini awai mung tongnai thanai jorabo jeng nugui manka cini media ni je borni demand tongmano borok kaisa dornauti phaikya ajago jeng cini media through te jeng kwbangma jeng allegation jeng khnaka ajago through social media jeng khnaka jeng already jeng discussion narna bagai jeng already chiti issue khaja tongmani but miawo cini Tiprasa je bon dagman bagai jeng miawo asolai malia sengkuilano sanan musuma ka haisi agibo Ttaadc sa Haphang berkhakti media rong besuk important ru abasung sia piaba jeng cini bubagar naikol phangbai cini Ttaadc sa Haphang jeng family agolo jeng balekino jeng cini press rong bagai jeng yug ngja special cini Tiprasa rong bagai Tiprasa media rong bagai tangi hake asuk bos depriving family tabu sing at least jeng family agolo cini bubagra kom jora eba limited fund bising pano bini naikol phangbai jeng joto cini executive member cini CM netritwe jeng belekeno kaham eba wansung notei jeng samung khalai tongo cini media rong bagai ingkai o jagao kursana musuma ka haisi thanai jorao jeng Ttaadc sa Haphang berkhakti jeng press day of celebration khlaikya press day celebration khaimane sala jeng press day kato jeng distribute khlailekya tai jeng cini je press ni je demand tongmani pong pension ro eba bong ni je YouTubers sama je borno jeng bahai ke ad remand oba policy no tibo jeng discussion khlailekya eba already agiu kaisa jeng policy no jeng implement khainan bagai jeng kaisa committee form khlai tongmani aba jeng already cini chief legal advisor through te jeng khanaka discussion no jeng aba drafting almost completed tabus kangok kok sana nama ka haisi jeng belekin aba sensitive jeng kaham khamkrop play jeng decision no policy jeng masanai tangke once policy jung jodi formung thangai jeng yak khajang thanai policy jung puni violate khlai mangala aun bagai je state ni policy jung jodi adopt khlai gai cini je YouTubers horok sapano ad mayangi thangai aun bagai jeng thane jara rogo jeng cini je enlisted tongman je cable je chalok je tongman cini charta je channel tongman jeng borno jeng officially jeng body tongo tei jeng je YouTubers no jeng officially bono rina rules krifano cini bubagra asika hamjamat bisitei jeng borno unofficially jeng borno chubai tongo abo cini YouTubers bo joton saima gaban borong ni chubamoni bisitei jeng tabusu jarate jeng kaham samung khlale jeng cooperation khlale tongo tei omobo jeng one sukses je Ttaadc sa Haphang je cini press rong bagai je jaga borong ni press club tangan bagai bo jeng almost jeng abo processing no tongo cini press rong bagai jeng oro jeng agi se je Haphang tongnai langmai phano jeng tabuk jeng family agulo cini Ttaadc sa Haphang berkhakti jeng press rong bagai bo jeng almost mane samung cholin tongo jeng cini press rong jeng kaisa borong land allot khlainan bagai ingke aboni pore je jeng tinaro discussion khlaileka jeng bhaike jeng ad rinan bagai jeng policy sanam cini YouTubers sama aba jeng almost jeng tinaro discussion khlaileka tei cini chief legal advisor bakti jeng kaisa proposal jeng belakena kaham mankha tamo hengke je cini ajago cini additional CEO jaga committee je head of committee je tongmani committee chairman tongnai amoni agulo cini cini IC ni PU tongnai member tei chini PU lo tongnai member
ताई चिनी फाइनेंस नि अब चिनी ब यो फाइनेंस ब तंगनाय मेंबर ते चिनी मीडियन बखाक्ति खरगनै जे एक्सपर्ट खरगनै बरनबो जों एड खालायजोंनाय आवन बिसिनते जों दाखिनो जों अ पलिसिनो जों सोनाबै जों चिनी यूट्यूबर्स न जों जे बरनो जों हेल्प खालाम बागै ओंखाय ताइगे सांगाय जे जों साइमानो चिनी मीडिया रंगा चिनी फोर्थ व्हीलर जों बरनो अलवेज जों ऑनर खालायो जों जेकुनु मीडिया थं फाइगा हंगे बो जेकुनु ऑर्गेनाइजेशन मा तंगु तंथुं तंगेफान तंथुं जों तिप्रासा मीडिया हंगे जों बरनो ऑनर रो जे जागाफानो बो जे ऑर्गेनाइजेशन मान तंथुं जों इक्वली के जों बरनो माने वैल्यू रो जाहाते जों बरनो इक्वली न जों बरनो जाहाते जे ऑनर रो जों हेल्प खालायमान थं गाय तेगे सांग रिक्वेस्ट खाने मुजु माखा हाइसे जों जे वन जी मीडिया रंगा जों जे री तंग हिनमानि अब गोबां मा सिस्टम एरर तमान बगै जों आमनो जों ताकि जों बनो चेंज खालायमें तो तां हेगे जेहेतु ताबु चिनी प्रिंट मीडिया जेमन न्यूज़पेपर जों एड रुमन अब आगिनि सिमनो आगि हापां तो बनो एड हेक्लांजा जों बनो सडनली जों रिमूव खालायमें तो तां हेगे जों काइसे पॉलिसी दं नाय जेहेतु चिनी आगि टीडीएस हम कोन पॉलिसी क्रीन बगै जों आ पॉलिसी बो पॉलिसी जों फॉलो खालायनानै अब क्रीन बगै जों बनो जों अब खालायमें तो गावन बगै जों जे लिमिटेड फानि बिसिम बनो जों चिनी मीडिया जों बेलेक इम्पोर्टेंट रि दंगो ते बस जों जरागो जों अमहायगेन जों तेबो चिनी मीडिया थ्रु तै काम सेशन हावै जों बस डिस्कशन तो बनो बिसिंगो जों बरनो साम काम तांनाय थानायनाय ताइकेसे कब हांकाय चिनी आं रिक्वेस्ट खालायनाय जे इंश्योरेंस जे चिनी ओवर चिनी मीडिया रंग बागै जे पेंशन आबर खेमानि बेलेकिन नांगुगो तांगै माया तंनाय जेहेतु चिनी आसेगा हार्डो खालाय दङ चिनी मीडिया चिनी दफानि बागै चिनी तिप्रासानि बागै जों अबनो जों बेलेकिन एप्रिशिएट खालाय हांगे अबन बागै जों लिमिटेड फान्डनि बिसिंगो थाजिंगो सागा जे चिनी आईसीए डिपार्टमेंट ओनली 32 लाख गो खरकसा चिनी मीडिया सागा आं बनो बेलेकिन एप्रिशिएट खायो जाहाते आ 32 लाख नो स्टेट हाइकेनो इंक्रीज खालायनो बागै नङा जों जदि इंक्रीजिंग हांगाय जों चिनी जे मीडिया रं जे डिमांड दंमाने जे पेंशन दंमाने जों बनो इमप्लीमेंट खालायमानाय अबन बागै आं रिक्वेस्ट खालायनाय जों टीडीएस हाबन आईसीए एबा टीडीएस हाबन बखाक्तिबो जों स्टेट गवर्नमेंट चिनी जेहेतु जब आईसीए दिबनो चिनी स्टेट नि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक सानिया दंबा जों बनो ऑफिशियली जों बनो चिट सिनाय तै नांखांगे जों आंदोलन अंखरना बागै जों तियार दङ टीडीएस हाबा तै जत जों मीडिया बाय मिलिवै जों सालसा अमन बागै जों पालके प्रोटेस्ट खालायनि जाहाते फान्ड गोबां कर होबै जाहाते चिनी मीडिया रनो बं जे पेंशन जे इंश्योरेंस दंमोन जों इमप्लीमेंट खालायनि बागै गाबनो चिनी डिमांड दंनाय आं अब रिक्वेस्ट खालायनो हायनो हाय चिनी जे आईसीए डिपार्टमेंट जे फान्ड करिं दंमोन अ फान्ड इंक्रीज खालायनो बागै जों टीडीएस हाबं बखायतबो जों चिट सिनाय तै जों चिनी जत मीडिया फ्रेंड्स बाय जों गथालायिनो जों जाहाते आमनो डिमांड खालाय एबा नांगा जों दरना आसुंनाय जों दरना आसुंना रेडी दङ आवन आलोगिबो जों जत मीडिया फ्रेंड्स दङ जों लगियो ना बसकं जरबो चिनी जे ओ जे फान्ड जों इंक्रीज खालायनो बागै तांकेनर हाफेन शिव जे जों बाहायगे जों टीडीएस हाबं फान्ड कमनि बिसिन दिफानो जों अबनो चाललाय दङ गावन बागै जे नांमानिको जों मीटिंग अन सालिका होपफुली नर खरसा जों कॉर्पोरेट खेमन बिसिनते नरनि थानजा एबा जत चुबामन बिसिनते जों बसकंगो दाति न जे नरनि ओ सानमुं न जों फुलफिल खालामनानै दिनै जों खागाव हामबाय बुसुक साल एबा बुसुक तालनि बिसिंगो निउ एडभार्टाइजमेंट पॉलिसी फॉर्म खायजा याबो जे तिनि नरनो जे कमिटी